Harrama Madinah itu mati akka mati biyyatti miskiinaa jiru. Dabini qofaddes. Misii kan ilkitaatu. Ati amma nama dogoggora dalagetti ni seeyta. Barsiisni Islaamaa kana ni seeyta. Hayafuuni warruma keenyaa jisite. Sawwa akka rabbi mufide kawaja. Kawan jadi jadi lebih lagi. Apa mefuni? Waktu makin sudah kita. Amma basis ni harap berubah. Tidak. Kalau cepat itu mana? Rahmat ni basis apa yang sejarah? Rahmat ni karena yang sejarah. Fabima rahmatin min Allah intahu. Walau kunta fazzal ghalid al-qalb لفدوا في الأرض رحمتنا كمدي ليس سخائني يا أنا لا فيدي ربي النبي يا أنا رحمتنا ليس سخائن جرحنا لا تفي خواتي حما سواتي بدا سواتي غاري سواتي وجديراتي ودونا مغراج بابنا وصونا محارا مابطاني نمتا مسكرين كذا وريني برسيسني برسيس رحمتنا Barakan, barakan, masih gede. Aku ni dah. Angkatan itu world sisa deh berjalan. Kita juga sebut berjalan. Amati England dia, amati kerja. Semuanya kerja berbeda. Pakafoni itu ukuran tadi, itu ukuran, itu Cina kilo Fetu berobat, fetu mungkin orang kumpulan, esok dibagi mana-mana lah. Aman tinggi nukah, kasih ber, nam tinggi, naga muda, magalah besar punya buaya magalah buaya mana? Salah sana makan apa? Bukan apa? Naga lebih toko balik, naga punya bawa, abang balik. Nurra kokoni balati dalanti abale balati toko haidi daman sadisi miti afusi haidi koko andikale haka tokki takana argata wa inna iyyakum la'ala hudan aw fi dalalin mubin basita kalabe nabi nakalaji nafi sinirrato Arwah akan berjalan, kata umat surah Quran jadi Nabi akan berjalan. Siapa ini tu? Tapi orang bersih sunnah je. Yoan isi umat akan. Bukan apa bersanakan. Syarifah ukudani, ufi warga jendela ukudani, awalnya jendela. Ufi kekira ukudani, awalnya jendela. Ufi ahlus sunnah jadi awalnya minyak katinasa. Abalu ke kakak hukumah kan. Syuk bersih sekadar dia. Bersihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quran ada. Nabi orang bersih ni abang kiri. Abang yo nama kiri abang. Abang kiri. Yo nama cukup tadi bo. Nabi cukup agak apa Quran itu. Ini ada ini apa. Nama hakam berbalik yo demo tugas Nabi tugas buh. Dicari yang kamu deh. Oh itu apa? Kita itu di mana deh? Yang kamu ni apa? Muka satu beri ya. Yang bagi ya Ahmad bin Khalid. Yo salah kan ke yo masalah ke ini dah.
يو صلاة جبر سودي ما يو أمورون ما بسنا عرفودي ما دور على يبالي يا تجي هذا كودي يو صلاة كذا أمورون ما تكنا عرفودي ده أنت سجيل يا سعادة الله أكبر عليرو أسوأ فيه وين ما تعرف وأنا ما أسوي خلقه جلدي يجت نقوله أكذب سكت أبيوكم كلمة تيانا حرام أما بقولها orang yang sudah boleh beli di mana orang tekor mereka ikut. Wah, kita kata beli, tapi nasional ini jauh yo ini kaje mana? Yo buat kerja asal ini nak kerja. Tapi kaje dah boleh. Hello. Amor bukan kan. Nabi magalah ni semua ayo apa dah. Besar jatuh kabat, orang nanti orang itu berfirman, wasa perpada korea berkuju. Ajar ku sikam lagi sama besar orang tu. Besar semula tu sikam lagi sama, tapi besar sana besi tu. Besar orang tu. Apa saja? Besar orang ijabat desur mulla hum kalabatis al-arbuda nuduhun tidak mahakam apa hakam reisa tokoyoran gaman laki agasan al-arbu apa haraki ya hukum apa khadamat sinatau apa kadang yakni akalam bersisa jadi kadang bisa ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم أهدي كي إلى ذيك كي أهدي سبعتي إسلام من أهدي ليه إسلام من ديني ليه نور أهدي إلى ذيك كي لماذا أم هاني بنت أبي طالب nama toko ya Fatimah kan negara yang di Ummi Ali. Jadi kita berarti sangat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pakai yang Fatimah. Kasini ya Fatimah kata ya umat Madinah ragu Nabi bahkan Fatimah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berikan jawab. Dijadikan anak untuk Makkah. Bagi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Madinah ragu makanan kami jujur bilakan nanti kan ni fajr Ummi Hani nama toko dia Ummi Hani toko Thai negara sendiri nama toko ya sebut Ali bin Abi Thalib boleh sisi kufe nanti jangan lagi nanti kira warna Tuhan ini kan warna ini Ona sahabat kerana bahkan apa saja. Ini ada negara ini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Quran ini nanti kan negara ini berjaya kal ajarna man ajarti ya Muhammad. Muhammad. Allah di negara ini. Adi sekarang dubarti Islam man dubarti ini agam duwe namaz kuya Islam fide burakan dukai isi dubarti ini durakan tenya di sini kalau ada kalau banyak kasih milenial melu kan durakan kuyu beda dubarti ini baru boleh dua detik menawar kita akan aye dubaru pakai Tuhan fakir ini kada ajarna mana ajarti ya Ummahani ini Rais Dula ini Nabi Muhammad ini oh
كيف نجيب بخاري كذي إذا رفض